zaina hian in special award hi semtur pahnih kan neya ama sazok a kan semtur loman min hlan saktur hianin kan khwalian zaum tak vimal somtluanga HPC vice chairman kha khongai takin dosana lo chhuak sela he special award hi lalding moya ramthar lunglein anu ke sabzoni ni som pahnih thlasom pakhat kumsang ni som pasaria boral sharing na sponsor ani he award hi Lianzuala Chhangte in he special award hi adonga achansin toilo ngai thang zanina special award kan hlantur Lianzuala Chhangte hi kumsang khazakwa somkwa pasari June Niriat Khan Christian Hospital Serkona pianga anu lalroliani le apa CVL shatpuya te anni unaw pali anni a Lianzuala hi anu pangberdutu ani BES le BHSS school akal china tuna hian in khela ezong pa in Shangbana college BA azume fitnga le inchinga asang Lianzuala hian eizunna na football alu chantir kumsang hi sompali changa sang hi somparuk khan Liverpool DSK Shivajians Youth Academia a oma sanghi somparuk achanga sanghi sompasaria DSK Shivajians tan I League senior team tan akhel kumsang hi somparuka lonin North East United azom ani kumsang hi sompasari achanga sanghi sompakwa a Delhi Dynamos tuna Odisha nita hian sanghi sompasari achanga sanghi sompakwa a Delhi Dynamos tuna Odisha nita hian ISL Jack Pick achangin anleya kumsang hi sompakwa achanga sanghi somni pahnia Chennai na kumthumatan contract aziaka kumsang hi somni pahni season janvia lonin Mumbai City FC azoma season thara Mumbai City chuan leichhun zomin tun thlengin la om tareng ani ISL match za somnga pakhat khel to in goal sumli pakhat akhum to a mi pet goal tur voisomni asyam sakto India tan under 19 under 23 le senior team a khel to a under 19 na match nga goalie under 23 a match kwa a goal nga national team a match somli pakhata goal riat athun to sanghi som pariat achanga sanghi som pakwa a FPAI young player of the year ani to a sanghi somni pahni achanga sanghi somni pathuma FPAI player of the year ani to bok ani sanghi somni pathum achanga sanghi somni palia hian FPAI young player of the year ani lia sanghi somni pahni achanga sanghi somni pathuma hero Tri-Nation player of the tournament ani a sanghi somni pahnia Durand Cup golden boot adong ani kumsang hi somni pahni achanga sanghi somni pathuma Indian Super League ka hero of the league loman dungin hemikum ve khian AIFF men's player of the year loman adonga kumsang hi somni pahni khan Vulmawi award sports person of the year loman alaudong tombok Chelsea FC fans Cristiano Ronaldo ngai sang bertu Lianzuala Chhangte hian special award adong hi aphu kan ti hle ani he special award dawngtu Lianzuala Chhangte khongain dosana lo chhuak sela ring takin kudan ben sakte ang Vulmawi Award Organizing Committee Sangni Somni Pali Tele Zaina Mimpui Local Khom Zong Te Thole kan lalpai suwa Krista Mingi Chibai Kabuk Vek Chewa Mzeu Te Ma Kuangaya Mzeuram Pum Huapa award semna nga ihlut lo ber te zinga mi Vulmawi award semna hun kan lo thleng le ta hi aro puina lo hle in ka hria Vulmawi award organizing committee sangni somni pali in award lutak special award min hlan hi kalom tak zeta zena hian in zinga ti sign tel thelo maila hi kalom thu soina milo pom saka milong sakram turin ka ngen chewa zena award dong tu zong te po in kal le zel na tura du sakna ka hlan chewani Mizoram Mizotata Lianzuala Chhangte award min hlan saktu kan khwalian vimal somtluanga
lom thu kan soya ti chuan he award dawngtu Lianzuala Chhangte pawh kan lawm pui e